Vuka man. Hayi man. Kanti wena mama ekhaya. Uyazi ukuthi fanele sivuke sihambe. Uyazi ukuthi siyahamba namhlanje fanele siyobona i-social worker mayelana nendaba yaJabu. Angindzawo mina. Akusimle ngada adopta lo mfana. Angithi wena uhlala uthi into yami yakho. Nengane ke lengayi-adopta yami nawe sayi-adopta sobabili. Kepha khona lo ngasikwami nawe angithi. Wena ufuna ukulala nami yangicisha. Ngolala nawe mhla wathenga umbhede esolala kuwona ayisala lembhedeni wami. Buka nering yakho awuyifaki mana yami nayo ngifakile. Kuba wayethenga imali yakho mhlawumbe ngabe ngiyayifaka kodwa ngoba ngayithenga ngemali yami mina ngizodecide ukuthi ngiyifaka nini. Uhlala umkhulumela ungibalela ngemvoto yakho kanti awuthini? Ayikho into ezongenza ngidinwe ngoba ngidinwa ngithi nokusebenza. Wena udini ukondlo womfazi. Wona unemsindo mina ngiyindzawo ngalala. Awugqoke ke sambe at least namhlanje unane reason yento zokwenza ukuthi ugqoke. Ngiyaphi? Lamasudu agcwele ku wardrobe uzokuthola ithuba lokwagqoka yena namhlanje. Vuka sambe. Awusanginiki naleli coffee kanti bongakaphatheli mina leli coffee. Uyajabula.